баъзе аз ҳамдиёронамон бар онанд ки телевизиони сух танҳо лавҳаву гузориишҳои таърифӣ намоиш медиҳаду халос, ба масъалаҳои танқидиву таҳлилӣ асло истода намегузарад, ҳолон ки ҳар як муроҷиате ки аз ҷониби шаҳрвандон ба унвони телевизиони сух ирсол гардидааст аз эътибор дур намондааст ва ҳатто барои нафақат намоиш додан балки баҳри ҳал намудани масъала телевизиони сух сайю ҳаракат мекунад. барномае ки дар телевизиони сух таҳти рукни муроҷиатҳо дар эътибор амал мекунад асосан дар асоси муроҷиати шаҳрвандон таҳия карда мешавад. ин дафъа ба мо аз маҳаллаи ҳазрати алӣ шикояте омада расид ки аҳолии мавзеъҳои зармиён ва ҳоити нишони деҳа аз симчӯбҳои кӯҳнаву худсохт шикоят карданд. мо ба маҳалла рафта ҳолатро омӯхтем ва иқрор шудем ки шикояти аҳолӣ асоснок будааст. бинандагони азиз, алҳол мо дар кӯчаи зармиёни ҷамои шаҳрвандони ҳазрати алӣ мебошем ва дар ин ҷо якчанд муаммоҳо мавҷуд аст ва аҳолӣ ба мо муроҷиат карданд, ба депутати маҳалла муроҷиат карданд. депутати маҳалла низ ба мо муроҷиат карда гуфтанд ки ҳамин муамморо ба назар гирифта дар оинаи нилгун намоиш диҳем то мутасаддиён камтар бошад ҳам эътибор диҳанду барои бартараф кардани масъала кӯшиш кунанд ва ба ҳамин хотир мо дар ҳамин ҷо ҳастем ҳозир ва беҳтараш депутати маҳалларо ба риштаи суҳбат мекашем. пурратар дар ҳамин хусус нақл мекардед ман оиди муаммоҳои мавҷуда. албатта ҷонгирҷон, ин муаммо ман ҳам ҷамоаи шаҳрвандони ҳазрати алва кор бедаромадам 3 сол шуда. 3 сол боз ҳамин фухароҳо ман ба ҳамчун вакили маҳалла муроҷиат мекардам, баъд аз он ҳамчун раиси маҳалла, баъд аз он ҳамчун депутати маҳал намояндаи вакилои худошон муроҷиат карданд. албатта муроҷиатҳои инҳоро ман ба ҳамон ташкилотҳои лозимӣ дар кор расондагӣ. ҳатто дар ҳамин 2 сола дар нишанда 4 марта сурови депутатӣ баровардагӣ ки аҳад беҳад 7 калон ҳамин кӯчаи истиқомат мекардагӣ фуқароҳо башкунои ёш ва мактаб башкон ба 8 калон ки мана дирӯз дулворид ҷола шуд ҳавеанда чандта симҳо мана чикар ки дида истоди талаби давлати стандартш аз сабаби ҷавоб надоданаш симҳо худаш кӯча ғалтида ҳаминҷона майдони магнито ҳосил шудагӣ баъзе башкуна баровардан ман акн семигун хулас хафнок холас хаф асаби бисёр шуда шумо муроҷиат кардед ба идораҳои дахлдор, ягон натиҷа ё ҷавоб нест? ака фақат ваъда ката мо халқуме ҳозир имрӯзана розӣ карда наметавонам. охирин ваъда кай ба ваъда шуд? охирин ваъда акн ҳозир директори ташкилоти электросият ҳозир Фарғона бидиан Шерзодҷон кида мана қата ҳамроҳи замҳокимому Охонҷон ба телефон гап задем. ҳама ҳафтаи дар нишанда ҳаминҷа 6 дона замонавӣ ҳамун столбо варда мешунонам то ваъда дода. пас маълум мегардад ки 3 сол инҷонӣ муроҷиат карда истодаед, муаммо ҳал нашуд, лекин ваъда доданд ки дар давоми 1 ҳафта ин муаммо пурра бартараф карда мешавад. мо низ ҳолатро албатта аз назорат дур намегузорем. 1 ҳафтаи дигар албатта мунтазир мешавем ва агар муаммо ҳал нашавад боз дар ин бора лавҳа тайёр намуда намоиш додан ба маҷбур ҳастем. албатта ҷонгирҷон, ин воҳаям корушон осон не. электросита ташкилота ҳама ходимоша ҳар як ҳамчун ман раҳбари ҳамин маҳалла, ҳамчун раис, ҳамчун депутат ҳамин ҳаракати хадам ҳам баромада давода маҳаллия муаммоша дар нишанда мегардам, ҳама хадам хулоса мебарорам ки сух ноҳияи монда 27 маҳалла бошад. ҳама 27 маҳаллана ҳамқи камудоҳо ҳаст ваҳо фақат ҳамунҷа рафта успеҳ накасиянд. ҳамин корушона барои самаранок кор мушкил як бора ҳамаш барҳам дода намешавад муаммоҳо, лекин ба халқ дуруст фаҳмонидан ин вазифаи масъуло мебошад имрӯз. албатта чунки розӣ кардани халқ ин масъалаи асосии сиёсати имрӯза ба шумор меравад. албатта ҷонгирҷон, имрӯз ман бозам аз як ҳамин ҷамоаи шаҳрвандони ҳазрати алӣ ҳудудашона ҷойгиршудаги ҳоиди нишон гуфтаги маҳалла бозам ама ҳамчун депутат ҳамчун раис муроҷиат ғалтад ҳамун муроҷиата ҳозир ҳамун кабинет ба рафта ма шумо нишон медиҳам. ҳамун ҷо ҳам мерам, ҳамун ҷонги як шароити ҳамун тарзи зисти ҳама аҳолиям ба навор гирифта ҳамчун ҳамун дар каналатон нишон додана ман аз шумо мепурсидам ки дар кадом масъала муроҷиат? масъала ҳам электросият, ҳам газ, ҳам роҳ унҷа 3 масъала ҳай.
استلبه‌هایی که حدود در اینجا ساخته شده 1979 سال با طریق حشر خودمون ساختیم. من با تشبوس رئیس ما من کوچه ما خیلی خوب شد. ما این به خرسندیم، خلق ما خیلی راضی هستند. اکنون همون استلبه‌های ما هم به نظر گرفته با همون حاضر زمانوی شود اگر خیلی خوب میشد. ما یک چند مرتبه تکلیف کردیم، مراجعت کردیم، خطیب رو اومدیم، نتیجه نشد. ما از شما التماس میکنیم که یک حساب گرفته این مردم همینجاگی هم یک از خطر سال دورتر استاد. بعد آموختن حالت کوچه زرمیان به موضع حایط نشان دیه رفتیم و حالت را دیده انگشت حیرت گزیدیم. در آنجا بدون سیمچوب سیم‌های الکتریک کشیده شده است که آن به حیات انسان خفی خیلی کلان دارد. خیریت زمان بابای دهقان به اینجا نهال‌هایی را شنانده است که آن امروز از میوه مانده باشد هم به مردم نفعش میرسد. یعنی این درختان را به جای سیمچوب استفاده میبرند آنها امروز. بینندگان عزیز، این تصویر را دیده ایستادید. این سیمچوب نه دستی ساخت نه استاندارد، فقط طبیعت گویا ساخته داده است و از بالای درختان همین طور سیم‌های الکتریک گذاشته رفته است که این به حیات مردم البته خفاور است، خفناک است و اهل این کوچه نیز به ما مراجعت کردند، به دپوتات محله مراجعت کردند و دپوتات محله به ما زنگ زده گفتند که همین معما را باید یک جای آموزیم و به همین خاطر ما امروز به این کوچه آمدیم. کوچه حایط نشان میگویند اینجا را و معمای اساسی همین معمای قوه برق، سیمچوب ها، یعنی عوض کردن سیمچوب های کهنه با زمانوی می باشد و حالت را آموختیم. در حقیقت خراب است و با سبب کرانتین بودن، با سبب پاندمی کرونا ویروس امروز در تمام دنیا حکمران بودن، ما اهالی را به اینجا جمع کرده فکر آنها را نگرفتیم و از نام اهالی خود دپوتات محله امروز سخن میکنم. مرحمت. البته خیلی که دیده استودیت همین معما در دامن 3 سال باز احوال در همین محله همین طور است. ما این معما دیده اینجا سکتر رهبر سکتر اومدن، حاکم ناحیه اومدن، مسئولان همین حالت را دیدن با چشم خود. مسئولان هم آشان اومد همین حالت دیدگی حتی من سروی دپوتات برآوردگی از توشکان وزیر زمش اومده، شخصا خودشون همینجا دیدن، رسمش بردارشون دادم. لیکن از سبب بی‌مسئولیتی می از سبب کارشون بسیار بدم نفهمیدم. بعضی مسئولان شاید این معما حل خود نیافت تا همین روز نیافت. من خود دیده شده اینجا بارانگری شود این خطرناک. همین حدودا زندگی میکنه 80 تا خجالت که اندام جن اینجا باشکنه یو شمای کارونش همه شما خطرناک این حالت. اگر دیگه مسئله اینجا از دیده شده راه میگشته که اتوبوس هم اینجا یا سیمین کارون شغل پوش شده است. لیکن اینجا شغل پوش شده از طرف رهبر سکترمون اینجا شغل پوش شدگی. امسال با خدا خواهد بازم من همون ریجه و دستور به درآوردگی یا اسفالت یا بتون شدنش در کار. البته درست میگوید، لیکن مسئله اساسی اینجا قوه برق است. ما با چشم خود دیده واقعا در حیرت موندیم که سیم‌های قوه برق توسط درخت‌ها گذاشتند و این گویا این درخت تنها برای همین سیم‌های الکتریک خدمت کرده ایستاده است. حاضر از این یگان خیلی میوه هم گرفتن همیشه شود خوش شده رفته است و تنها برای گذراندن سیم قوه برق همین رو نگاه داشته ایستادن. حاضر حتی خانه شنده مثال گرم اویدا خالی میگوستیم، برای اویدا خالی میگوستم ما اینها شرایط کرده بودن ما در خانه تلویزیونشون در نگرسته است. تلویزیون اونها همه حالت کرده زورش نرسید از سبب توک همون ولتاژ کم بده. مسئولان قوه برق اومده دیدن، بچش میخواد اومده دیدن. 3 سال باز ما میگم که 3 سال باز ما مراجعت میکنم اومده میبینن فقط وعده. البته درست تاکید نمودید امروز ها در راه منفعت خلق در ناحیه سوکارهای نظررس به عمل تطبیق می‌گردند برای برطرف نمودن مشکل‌های وابسته به قوه برق در محله ها زینه به زینه
حل خود را یافته ایستادند. من خاصه در ساختار قوه برق در ناحیه سوخت کارهای بزرگ به انجام رسانیده شدند. البته با تشبوس پرزیدنت، با تکودوهای رهبر اداره قوه برق ناحیه شیرزاد جان رحیمов کارهای نظررس اجرا شده ایستادند. لیکن ما از رهبر قوه برق ناحیه خواهش میکردیم که به همین مسئله هم اعتبار دهند، چون که در اینجا وضعیت خیلی وزنین‌تر است. با چشم خود دیدیم، به همین مسئله اعتبار داده برای برطرف کردن همین معما باز هم حرکت میکردن خیلی خوب میشد. چون که امروز در ساحه قوه برق کارهای نظررس اجرا شده ایستاده است و طوری که معاون رئیس قوه برق ریسپوبلیکا به ما اینترویو داده گفتند در ناحیه سوخت وابسته به قوه برق یگان معما نمیماند و زینه به زینه تا سال 2023 پر را حل خود را مییابد. میخواستیم سال 2023 را منتظر نشده پیشتر همین کوچه را به دستور داخل کرده همین معما را حل میکردند. البته خلق راضی میشد، چون که واقعا در حالت خراب است. چون این حالت در دیگر محله ها نیست، هست در دیگر محله ها، لیکن سیمچوب های دستی ساخت اینجا باشد دیدید خودتان با چشم خود بینندگان عزیز. مرادی ما گفتن بود و گفتیم، اما مراد اهالی فقط درد را گفتن نه، حل آن را در روزهای نزدیک با چشمان خود دیدن است. باور داریم که متصدیان حالت را به نظارت گرفته بهر حل این مسئله ها سر درد میکنانند. ما باشیم حالت را از نظارت دور نمیگذاریم و باز به این موضوع برمیگردیم.